Tuni Hohin Korean drama My Name Part 1 in Sayuchu Part 2 in Aban Anazomohite Atusim Chedan hi highlight ga akibole Nunga Hejin hin apat hat ho chunga phuba la ading atuk tentena agam sunga dinga geng that ben le ansapen dongchian geng boss pa chunga hi ata san zo si anapia gangster leader pa hin Hejin hi ama pui hoina noya police force an het lut a hi thusim het bai na dingun amin ho hi koi chu koi ham ti khat be ka sei chi no hite nunga anu hi amin hi ziu a hin police a muzinin a het lut ding hin Hejina a hiel a hi muzin hi gamsunga geng that pen dongchian geng lamkai a hi tezu hi muzin noido pa a hin Pildo hi Police Narcotics Department sunga Hejin partner pa hi Chagi ho hi Police sunga Narcotics Department na captain ahin Donghun kiti pa hi Hejin pa ahin Athat koyam tia aho lele pa apa chu ahi Dingze hi Dongchian genga ko no do omzova geng tha ahin put do pa chu ahi Thusim part 2 na chu na say pan ngalote In sung chun mango kiti drug lot pa chu aman tawin mango in zong police arrest warrant na nei mo uham atin ka in sunga drug kiti ka koi kapoi tin akilep tan hi hichun Hejin in zohai sunga drug asel ho chu hin maida in narcotics department headquarter lamchun apui tawe hichini chun pildo in zong kithangat pi ta in Hejin chu ka partner hi tin mi ho kom chun ahin sei do tai pildo in Hejin kom chun aseye Mango chu gapui do in kati loham gavon kati a hipoi nakiwan na chu bulletproof a hipon tukal bol ta hin tin ngai lu ta in apho in achi hon tai mango zong custody a thudo na anayugin drugs aso tha drugs dang sanga hoizo ha zo chu hoilaya hungkon ham koiham alubo hi tin thudo anayugin mango in zong aseido ongam pon avo to azep to akomun ahin seido ta na hi Chichu koidang Halloween nunga anu gym center a na rep gopa dingje chu hidan hi dingje jong bar sung alurin drugs ta chu advertise aga bolin mihemin galpi kine hen lang mihem thina genthei na na chi ho genthei na ho hi ipida ido jing diu ham nakam sunga chin het a hi le na hai mil jeng ding na mei san na zo se be in tin superhero na ki su ri tai atin hi Chihi pathian thilpi hi zong aga atibe na lai sere asunga to ho zong a hip leun attract a ball leun ahin asayu chu drugs tha na pu do hi gang leader muzin mo thim de hinam atiwin dingje in zong hi chi ho chu alui a hi tawe atin aloi ho kom chun chewin lang von vom ho chu ga ki vonovin tu zan hi thilong ki jam ding a hi atitai Dingje hin muzin geng hi attack boarding ti a plan anei khat hinte alang khara Hejin in zong muzin koma mango amat uwa drugs tha apot dan ho chu report api in chule ma ho hin kon drugs tha pen hi aran ham an henai po ve muzin te geng sung zong hin drugs tha hong so thu chu azawin aloi chapang hon holding atiu chu muzin ana khamin asei chu Hejin in hin bol do nan te ati a hi Muzin noi do pa jeng hin zong Hejin hi ta san na anei zo lo hi hin la muzin hin akine pi mama dan khara chu a hi ki na hi headquarter lama Hejin zong hin apa that ho hi a khol jing a hin a captain pau chagi ho hi agin mona sang che che jing a hi tai ni khat hi muzin lo hin drug lot khat hin a thlep chat vai na ji in chipa chu car sunga gas phalo a tha khomovin a thatun pi la in a son lut un chi drug lot pa factory zo se chu ala api uvin helai mun chu muzin jong hin ama ta sa ta ga ve thla ding atita na he custodia amat pau mango hin thugu asei do tawe ti thu ahungumin mango chu sei do pa manding chun police narcotics department ho jong bulletproof vest ahin meithalu ahin ki gun tu uvin chun alam kai pa vin a mobile phone ho si chu collect ahin bolin hoilam che diu ham koi agama diu ham ipitidan ham ti captain chagi ho in class ahin latan screen a display ahin bol Hejin zong aking lap jingin hiwa mission uchu thildang Halloween Hejin a dinga apa to banga agial muzin
gang mat ding chu anahi chagi hoin asin gamsunga dia drug business a lubo open muzin hi tuipi panga factory khana hi minutes 45 zo le hlungding ahin target u hi muzin mat te ding chu ahi hiji chun kalkhat na su na ding zong ve phawin tin akun do ta ve heijin zong to thim ding thim theilowin muzin chu iti ka sei pi theidem ati wangin police lam kai hon la phone ala api ji chun aki ho mat pi na ding anei tapun police ho zong factory mun cha hlungovin muzin mi le sa ho chu khat khatin ginglo helin a he hlupeun pildo hin awoba hi camera afira hi chu chagi hoin gala pat avet a hi thibya chalo jingla win gas pipe khat hung ke in hi chi gas pipe ake chun pildo aop maya camera abul chu ata kha ajin achimin chagi ho hin gala pat factory sung avet chu amuthei tapun a hi alang khana muzin lo hin zong gas leak apo ke awanga chu machine agin aha be se ji chun imacha anaza po ve heijin le pildo zong hi aki thon jing honin ahung ki khen hon tan heijin hin anoi lama muzin le aloi hon drugs aboi pi lai ta chu agamutan hilai ta chun pildo zong step a hong kum su in heijin chu aki selin chi chun pildo chun muzin chu chat hun atin pistolin adoi tai muzin le aloi cheng zong option dang la anei povin mara diu lai ta hin meithal koi kap hi zong ke halloween ahung gingin light ahung ki thadin muzin le anoi do pa zong chika achun azam do on tai police ho zong factory sung chu adim tawin muzin la aman phata povin hi chun factory sunga thal ki kap na chu amu uvin athalin a kha na mun chun pistol zong anakidal den na hi ho zo si chu heijin muzin a hu do na dinga chu a ball anahi heijin pistol adal ha chu muzin apa that pa pistol api chu a hi captain chagi ho zong pistol chu hoitein ave in a hi le amai put ahung ki khel jing tan heijin in zong captain pu chu anave hlijin ke in alang khara muzin zong in alungin alung hangin akitom tai aman a sei chu itidana ichi na dingu chu police son a het theu ham tin anoi do pa chu adong in a hi le aman zong ki phalam ta in nunga anu heijin chun ipida ahin sei pi lo ham geng sunga hi athing lo yum a hi atin a hi anoi do pa hin nunga anu heijin hi athing lo dinga agin modan a hi chagi hoin jong muzin mata ding lai ta a meithal hung ki kap chu investigate a bolin aman jong police sunga athing lo dia agin mo a hi tai hi chun nunga anu heijin in jong muzin chu phone call a bolin hin la muzin a call chu anala pi tapoi heijin zong office aludin police hon muzin chapang amat ho chu thudo aneun ima asei do lo ji uchun pildo zong alung han dan chami mat pau chu athat di jing tai heijin zong pildo komin achin gang leader muzin mat ding ho chu iti ka he lo ham ati le pildo en zong lunghang ta in drug dealer dang kimat ho chu muzin mat na dinga plan sora kisi mahi tin akisenin police narcotics department ho secret list chu ahin phong do tai heijin muzin lim chu amun pildo in sei tai ama hi kumsomeni anachi sa hin gamsunga ki tha ki ma drugs ki sim na ki zu na to ki saya muzin hin nat jing ahin ma ding aki go jing wangin ama khela ki pedo mi him jing ji a ki man theilo hi ati na hi heijin in lim khat a phet ki le apa lim ahin phet do tan pildo in hichalai ta chun ahin sein dong hun a hi muzin adinga agol phapen kumnga masanga min atha ahi atin heijin in kon atha ahi ke hem tin adongin ahi le athat pa ake hepun akithana pistol zong akimupon ahi wangin ati lai ta hin narcotics department sunga lamkai ho ahungin asei be thei tapoi captain chagi ho jong pistol anaki koiden chu alung athi tapon chule muzin kimat dinga meithal akap chu ama ho sunga athing lo mahi ti agin moji chun aloi ho pistol chu achang ki kap do tin aban banin achegin aloi ho chun negin mo una tin analung hang the jing ove a meithal chang ho la akim su ukein chizo chun captain pu zong garia po do chu heijin in aguin azuin a hi heijin aguin azui la captain pu zong mi khat to aga kimu to chu aveli in chizo chun heijin zong muzin a call kit le muzin in zong call a hin pik tai heijin na phat hinam thu thakat ta a hung su a hi ji in kain he sa man ta poi atin muzin in zong cid i muham a hin thingalin
hejin in ahipoi na namun chu CCTV camera akoi uvin na vejing uve atin ahile muzin in chichu ahile ila uwa athing lo yumu tina ahi hejin in zong hin holdo nangi atin hichun muzin in boina meithal hin kap chunang nahi ham atin hejin in zong chibo se chu kahin ke homat pi thein ahi hichiji a chu kahin kap hi tule meithal kapa ki kap li na nei pi chu kamangin kada hladel e chagi hoin alan kapa tha zong hungkilang do pai tan ti tin akoi hontai alang khara dingje holoi zong muzin gang training center chu agabulu win gym center chu thisan long levin agahlawin a training ala alaya a teacher pa zong chu aman muzin abol na bangbang chun na keng na khut na mai hoilain hlen de ham tin a khut ana sa pi ta na hi police on zong gym center chu adelun akitong kha ho chu apodo on hilai ta chun hejin zong ahung lungin muntin chu avet le alung kham le ajengin hichun pildo kom chun muzin atha ovem ahin ti do kha e pildo alung dongin hejin chu aven muzin poi ati pi e flora chun I am back ti thucheng thisana na kiji in koi ahidem ipija ki bol ahidem ti chu police on zong alung kham le ajengun CCTV camera ho a check ulela blank ahikidin muzin zong hi official ta gym center to chun aki connect lo ji chun police a kunin wang a hoido in hi gym center a loi chapang athi ho chu zan a piwin in my lam ahung po do tabin hejin in zong galin aven hilai ta chun captain chagi ho le pildo zong ahung honin hejin zong helmet aki khu ji chun pildo in zong aga avejab in a hedo tapun hi hichun chagi ho le muzin chu akimutu hontan captain chagi ho chun muzin kom chun don di chukade e tin a khon adon muzin zong ama abu akisunin captain pun zong botol chu alan muzin in asun pi lo pha chun ama ari chu akisune hichun hitihin ahin seye ui cha hin kho chu hiti mong hin lo ham ui chan apu pa hausa akimu kha le nok asa adi mong ahin pu pa chawai akimu le lamle na uingol thia thidi mong ahi tichun ahin sein captain pu hin muzin chapang gym center a thi ho go na a seidan ahi muzin na sei kirin na police ho hi aching hle uve nang tabang po hi captain chan na hlun sa jingu ke ho la in thale chun na hin ho so in be tan ti chule I pitho neun lang ip bol jong lew chun keimat na din I ma bol do po minati ati pin akikhen hon tai gym center attack an bol chu police on jong dingje kitipa kumli masanga anamang pa chu ahiti ahedo otawin muzin gang leader pa hin zong dingje chalo na hi movet loadinga ki ha asil ahikinin hichun police on muzin le dingje ki boy na hi chance la muzin hi maddi atiu thugu josi hejin in atut gam kitan hiti chun police captain chagi hola muzin chu hluongenin akitham hon tai nikhat hi narcotics department ho akiho khomna wa hin captain chagi ho in muzin te gang sunga hin e ho lama pang dikhat hi aume koi ahi wang sei hi inge atina he hejin zong chi chu aza aza in muzin thu apengalin gang sunga chu chagi ho to kimutu go aume koi ahi kahin hol do de hi atitai muzin hin zong boina anei ji in anoi do pa chu business in asolin business a achina mun hin business partner ho hin muzin ho drug sanga hoizo dingje loya aumji chun dingje lama ake nom tabin hiji chun muzin loy hin dingje hi head a drugs business lapi ding hi agun ahitai hejin in zong abai vom atol do in chagi ho chu agu in azui tai chagi ho azui jing lai hin mi khan hejin chu camera akap jingin aman la ake he pon chagi ho hi mun khatin ading den tan hejin in zong dongchion gang muzin gang member khat akimu pin ading chu hitanti atin building sung khat akal towa agave ding agot lai hin police na to na a partner pildo chun ahin sudo tai nunga nu hejin hin helmet atu ji chun pildo in koi hi hepon akidel honin a chainan hejin zong azam do tai azam na bike a thlai phei pet hin chagi ho pangchun gang leader muzin noi do pa teju chu amun ama gela police CID dongchion gang sunga chu teju chu ahitai ti ahi muzin komchun report apin dan hi chagi ho hin police sunga muzin mi momong eti a het chen nomji a
plan anasim ahidan ahi mujin noi do pa teju jong chu police CID hilobe ahi chagi ho in jong pildo chu aga kimu pi in hejin hi mujin CID hidin ginmon nasata ani tai aum dan hi chagi ho in police sunga mujin mi aum momong e ti a he chin nomji a mujin te la mi khat in e kimu pi da hi ti ho chu plan asim anahidan hi mujin noi do pa teju jong chu police CID hilobe ahin chagi ho thang kama o hi kha zo hi chagi ho in jong pildo chu akimu pi in hejin hi mujin CID hidin agin mona pildo kom chun asei tai aman asei chu chinu hunglu da pat hin ithugu ho aza ajingin hiji chun achi awana nave thli jing de hi atita na hi alang khara ding je hin hejin hi a hol jing ahin hejin hin jong chuti ma ding je chu mujin geng dongchuan gym center abulu zawa pat a hol jing kid a hi hejin in khat hi mango drug dealer khat hi ding je hi to kizamat ding a hi ti agin mo je in azuitan pildo in jong nunga anu hi agu in azui kidin hichun building lui de du mun khat hin azui lut hanin amani jong akisuto hon tan ipina bol ham laya akititu honin ahin pildo in jong hejin chu dingje amat nomjia hita aum ahi chu a hechinin building sunga pat gal chun mango chu car sunga ato chu achang hon tai chomkha zo in dingje jong ahung tan mango chu drugs ape in hejin ten in jong dingje in sum ala lo chu alung hon adong the tan hi dingje gang member tamta ahung ki tol ludon nunga nu le pildo umna chu ahin del tawe om dan chu dingje hin mango hi drugs apia hejin te ni hi thang ki kambanga a osa tha ding ago dan hi hejin le pildo jong dingje holoin atam be jiun azo hon tapon aman tawin a hi alang khara mujin jong hi hotel achin a hi dingje hin mujin that dinga mi asol ki a hin mujin jong anaki khet pi in ana su cha e mujin that dinga asol ho kol khat chu hongin mujin jong apik le dingje na tha ta ovem ahin ti chu mujin loi ho atha chaya kol chu ahin la hi he pharin hejin amat na ayang bol na lim chu mujin chona in athot tai hejin jong dingje kom chun ke na nop nop nei lo in lang kaloi pa pildo hi su khel anei poi thado in tin aseye ai wangin pildo le hejin chu car crusher sunga akoyun handcuff abolin minute nga ka a pen hon jing ding ahi tai dingje jong chun athia ada ha ahi tai pildo hin chilai mun athun masangwa chu police aloi pa contact ana bol chu a phone hon switch off achi phar a chu ahin hol paru ahi tai second abo athi hon na ding awat lai ta hin mujin in crusher machine control na chu garia a phut le machine chu ahung ki tang tai hejin jong ahung ki hen na chu atolin ahung pot do tai police siren ahung gingin pildo asunga umnalai ahi ji chun mujin jong amu man pon police ho ahung thungwin pildo la hejin jong athi kon be bangin ana to hone hichun hejin jong ho halloween athu denin hospital sung athu tawe pildo in hejin le dingje akisu to hon lai ta chu ho hellowa om lai ta ahi ji a chu aki hon hon chu ima ana he lo ahin dingje le hejin chu a relationship hon chu a het man lo ahi mujin jong in athungin teju chun asein ipida na changa na chejing ham hongthile chun ipiti de ham atin ahi le mujin in jong jiu dingje in amanin athat go e atile teju in jiu jia na chedan ahi na ahin tiki de teju hin jiu hi athing dinga agel lo sa ahi mujin in asein jiu in ama hin khu aboi theding khoba factory muna police on a de lut wa chu pistol ahin kap jingi nangin ipi na bol do na neyam atin mujin hin anoi do pa teju chu adong tai anoi do pa teju hi captain chagi ho to agua ki muto dinga ata sana hi pildo jong hospital hejin kom chun achin captain chagi ho le team ho anumin aman asei chu dingje kitipa hi tu mama in gaman do ute chipahin ka police chan khompi khat chemcha ado li chu kalungdam deham atin hejin chu asein a hi hichun captain pu jong anom pon aman asei chu dingje chu imat nom le amat ha apoi ati a hi pildo jong alunghangin nang sanga detective hejin kata sanzo a hi tai ati pe na hi
hejin zong ho helowa hospital a alup na chun amang to banga apa thi na ho chu amanin ahung kha le apanga pildo in akhut anatu in hejin zong ahung lim do otan aki holim honin pildo in hejin kom chun na pa that ho revenge na ninga police na lut a hi na koi a hi ka he poi hi zong le na lol hin to ka ka ki thu pi din a hi atitai po hin apa chu koi ham ti a he chin zong a hi di poi hejin zong ahung dam do in amasa pistol apa ki thana chu license number a hold do otawin anei pa hi police ya dongchun gang hon ana thau a hi atha zo wa hi ata sa mu wa a pistol wang hi police ho khura ana lu talo amu zo ta lo dan thu sim chu captain chagi ho in hejin chu a sei pi na hi chi chu a hi le dongchun gang ho hi apa that la hi nat u ti na hi hejin in zong mujin kom chun a sei na hi le mujin in a sei chu chagi ho hin na pa thi na chunga hi ama ki sei tham lago a hi tin ana sei pi ki le hejin in zong a he thiem zo ta poi ni khat hejin le narcotics department ho hi office alut go lai ta ohin captain chagi ho ki mu pi ding chun police khat hongin ama chu a hi le hejin in apa thi zowa police station sunga investigate a bol du da lo ji uwa ana ki tom le na pa zong most wanted list a zaw hilo ham ti pa chu a hi chi pa hen zong hejin chu ko hi a het wangin ana sei do pi pon office ki khen chun a ki mu honin chi pa hin a sei chu na pa case kaung kho laya case sutan hai sa chu chagi ho hi a hi atin hejin chun apa that din chagi ho chu agin mon asang che ki tai police ahung pa to chagi ho ki ho na cho hi le hejin in pistol license number ki head do zawa chagi ho in police narcotics department sunga ana pangkhat pistol hi ati pa chu hejin pa dong hun chu ana hidan a hi hejin pa hi police narcotics department in dongchun gang sunga CID ana sol a hi ahin wang sit ta a dongchun gang ho khura thina ana tu ji a hi chagi ho in jong dongchun gang hi su chimi ding ati zo a hi chagi ho hin aloi pha pena ana gel hejin pa phuba hi ala anu mahin alang khara hejin in jong apa phuba ala anu mahin thakhat a hi hon lam ki het mal a galmi dinga akigin mo pen gel a hi kit honin a hi police chagi ho ki mu pi a hung pa chun hejin chu koi cha ham he chi na hin ipidinga chagi ho chu a sei pi lo ham aji cho hi le police ahung pa jong hi mujin mi ana hi kit zo dan a hi chi police pa hi detective a hin ama jong hi akile a mujin to akimu to a hi mujin hin an he do pai pai kit a hi tai aji chu hejin police department a tong nu hi dong hun chanu a hi ti a he do phara chu a secret hi lik khan ti ati ji a hi police lam hin dongchun gang lam hin dingje hi mat dinga a hol gelo a hi tai nikhat hi dingje tuipi lam ho a zamang ding a god a hi ti hejin a hol do in mujin a kol ngalin a thu chu a sei pi le mujin jong dingje chunga alung han na atam ji hin tha do ding a god ji chun tuipi pam dingje omna chu adel ngal tai dingje jong hin captain chagi ho hi agu in kol an bolin aman a sei chu ama free a azam sa lew mujin police khura amat thei diu chun anaki ho pi in chi thu hi captain chagi ho in lik sa lawa police team chu tuipi lam dingje omna lam chu anadel kiru a hitai thu hi hejin in jong a het lo ji hin mujin jong thu peman tapon hejin a partner pa pildo a kol le apik lo be apha chun ama jong lungkham ta in dingje gang dongchun gang le police ho kisu tu na ding mun lam chu adel tai dongchun gang ho jong mujin lam kainan athungwin dingje ho chu ana ta ba uwin nasata in gang fight achi lain police ho chun agu in avenalai win gang versus gang chu akibol na sa leong dingje jong azamin mujin in adelin hichun mujin loi ho ahin dingje gang chapang si chu police hon aman tawin a hi dingje la mujin ki del na lam chun chagi ho in jong adelin pildo in jong adelin chule hejin in jong adelin ama ho akisu to ding lai ta hin episode ahung gi chai ki tai mujin dingje pildo chagi ho le hejin koi pen hi ipiti diu ham lungthe aum thlain ken jong ka venai pon ipi asu dem kal kanga lel khat cho hin ipi hele aban ananga ajing mayute chule my name series episode 8 chan hin part 1 a hi episode 1 and 2 in sei o hitan part 2 a hi episode 3 4 5 isei kin o hin last part a hi 6 7 8 hi achaina hung hi di a hitai
abula pat asai na gay anangai hole anaveho chunga kakipa bye bye.